Ikong Miriam Sampiang, Ikong Miriam Sampiang, Ikong Mari Siti Sampiang, Kong Mari Siti Sampiang, Kong Pensok Sampiang, Kong Pensok Sampiang, Ikong Songmon Kosan, dari Sibong Irang Vice President K.M. Lindo, nagkapat matay Vice President Jogja Kilan, sebagai Vice President, Rangba Moses Lindo, agapapiman sumat manun ko pulang bikini kumaipat di Rangba babilong kami nagitanan seng kami Kristo. Rangba nagkapat ya Secretary Jogja seng kami, Paiman Semat. Nagkapataman pun ko porong yang ini kibaiban di Rangba babilong kami Kristo. Nagitanan seng kami Sailang Sendra, Rangba Sailang Sendra, Rangba Sailang Sendra, Rangba Sken Par Umni, Rangba Sailang Sendra, Sken Par Umni, Rangba Senjam Par Moklan, Rangba Sunjam Harmoklan, Rangba Bines Senam, Rangba Ainam Harmoklan, Rangba James Lindo, Rangba Pengelolaan Konsep, Rangba Pengelolaan Konsep, Ikong Mira Sawian, Ikong Mira Sawian, Rangba Yalam Lang Nongrum, Rangba Yalam Lang Nongrum, Rangba Sobalan Tongnai, Rangba Kraubo Noklau, Rangba Kraubo Noklau, Rangba Kraubo Noklau, Kumat Sietu Angni, Ikong Mira Sawian KMI Ibalakan KM, Ya Kaseng, Teraseng Kasih Hamdi Ebo Islam Nongwa, Badham Lajma, Rambadham Lajma, Rambadham Lajma, Ramba Boarding Lajmir, Ramba Wallambok Nongrum, Presiden yang sunjuk kinong yalam sengkasi pedenglu, Ramba Wallambok Nongrum, Presiden sunjuk kinong yalam sengkasi pedenglu,
ban ikong dia suk dorling ban ikong dia suk dorling Kudai sibu ni pirang ba sekretari jam kasi sen kami lokal. Kudai sibu ni pi iway. Kudai siya jarmu yang mulai try kita menunggu unoka. Mulai sibon.